moa le atu no pele ni foi taimi o le afiafi. Ma lo fo'i le tau atai le nei aso. Whaftai le tuera na tau singa, ma lana whamarolonga. Lo tu soifua, ia ma lo mātou o le fo'i. Ia tu fo'i, ia o le aunanga fo'i le tātou CKA. Ministry au kilani nei. Whapena na awina atu le tātou TV, le tātou Global Kingdom TV. Ia aunanga fo'i le auna le atua, sunga ia mai preta man fritua. Ia ma lo whaftai, ma lo fo'i le ngā lurua le nei aso, te tatonu fo'i ia ua temi fo'i o le sauni malolonga, ia e whaftai le antua, e le whai o na malolo aila na upu, o le alawa le taimi, e awa noa maua ai, ma whaalau tele ina na upu lungo le TV, po so se mea lava, ia o lo mwhai au na whao ngai le atua au nanga i so se mea, moni aila, ia le whionga le ali o le atua, o lo soifua pea, o ia, e o mai lawa le nei foi afiafi, ma to te whatalofa tuai, ia to sunga ia o una le atua, ma whatua, le ngata foi lea, ia o ma awe ka le sia ese, ma whai o na maua mai le nei foi whasoa le nei afiafi, tātou pukarame, le ngata foi lea, uo ma paanga o le tātou TV, Global Kingdom TV, ia, whapena foi o na, so tau awa tuai le tātou pukarame, le Christ Kingdom Ambassadors, o mo whai na wina atu i au kilani nei, whaftai i le ngā lue, whaftai fo i le mafuta mai, te tonu lava i o le nei vai tau, mo le nei vai taimi, te le ale pisio i tātou, le ngata o le tau singo a inga, o whia ngai mga luenga, tonu e ka le sia, ma mafutanga ta i tasi, ia aro wha sao lava se taimi, ia e tātou te whalongolongo fo i ma tātou sia i le upo le atua, melea, e ave alfa amua mo le whaftai le atua o ana le se noa lava o ia le whain whatau nuina nei whamoe moe le fiafi e rea la a whaista talo a mata e tātou mawhitanga no mātou tamau langi whaftai tele lava ma e awa na mātou whaftai a oe o ana le se noa oe le whaino mātou moe le nei taimi whaiola mātou mafuta ma mātou share ia mātou whaantu lo watunu yo ele antua o taimi o le nei fo i vai tau mātou wola ai ua sawa ua vave mea uma ai le whaiera mātou nofo ai le mātou te manatu pēa le atua e lau wala au mo i mātou ina ia mātou whaatere ai le atua le upu o le tala le lei o lau mahalo whaftai ai le atua le nei awano le lei ia tu ina atua i fo i le share le nei pole le i tonu o lawa maota le ngatu foi o nisi o tonu ngaluenga i tonu o natu sa ta vale ia vele nei avano le lei ma to te share fatasi ai awa wai lata lo to fio fa lua mai Yesu mo ma to talo lau fa unga mana tama ia tafe pea le atu le ngatu o mato tangata le lefiafi ia o tonu foi malunga le ala ea ia oe fa vau foi ai le vi inga ono o Yesu Amen. Ia, a whaiwa e maua mai le tātou share le fiafi, ia, nā no toi whamanatu atu, ia, o le tātou mtaha upu, o tātou whaataletara noa pēa e fo i le nei fo i vai taimi, o le tausanga, ma le amatalia fo le nei tausanga. Ia, o pēr whitanga whamisia, i le whenga inga tuai, ki tari tonu, o pāsia fo i lau whaitau, ma lau sue, ma lau stari, ia so uma, ia e fia le tātou pukalame toi wha i loa ma toi wha manatu a le angolo a fifi mai ai le malo le tupu malona malo i te tonu umalawa o perfetanga le nei wha misia te tonu foi e leo toi lilo ai le lo le nei mea o lo tupu le nei vai taimi e mai se lava le nupa ia o le atua o le taimi le nei ia pe nai update la iki o lo ua iai nei le tala noanga i le toi fausia o le malu na tolu pe ona whale angaina mai le taimi fo i lea o le 70 AD ia na whale au ngā ina ai le malu le na toi whaatele ina e Herota le Sili Herod the Great ia ma whale angaina le taimi Roma mai le nā taimi se ia o mai le taimi le nei maleso e leo toi iai se malu pe ona fausia taimi lea le mele na fausia Solomona ai wana o le whare sa talo o na iuso fo i Mosalemi Islam religion ngai o lo tau sila i lungo news ia whapena fo o lo e matamata mai e sila mai le tātou pukalame
ia le fale na la poto nga le I la mai lunga o lunga le fale o le fale lea o le fale ka o le Dome of the Rock ia po le fale lea na fausia la o Mosalemi e ta o le lato fale tatalo e leo se fale tatalo la lea o tangata Utaia mo tau sila fia o Utaia o lo fatali nei le lato Mesia ma o lo iai foi lo lato talitonunga e toi fausia e la tau le malu e fatali iai lo lato Mesia tau le foi Samoa na tunu pele o lau talitonunga mo tatou talitonunga o le Mesia le na fio mai ma whanau le fale o manu o Yesu Keriso le na o le tatou Mesia le na pa le tu ia fa le Miro Ispo Israelu ia o le vaia tangata Utaia I le ai le o le Mesia le na le nasau le na fatali o ma le taimi le nei ma ro ia la se fatala tala noanga I se taimi fo ia a tonu e moa nisi update tele ia mai tanto fa tonu fo I ma so tanga mai o Israelu ia o nai motu nga afa le o fa pe na fo ona mato faitau ia I ma tala no e tonu na fiong pa ia le tua ia le o va tu nisi o fa sole ni fiafi ia mo lo wi lo ele tu fu mea termine nei ia o lo ia le va tau Israelu a toi ma le lango ma lo si Amerika ia ili na fo I tu o le langi pe ona ia le la tu va ma Iran ia e ia fo le talitonunga Samoa e tele lava fo I fe au fa perfetanga ia tu nuu ma le langi e le fa pe ona o le Mesia le o lo ta o tu spa ia o perfetanga fa Mesia alo ia mai si perfetanga e winga I taua o me o le atutupu o me o lo tupu ma me o le atutupu lumana e o foi lai I ngo nuu ia o tele na tasui ma tanto le loa ai nuu le wa ia temi nei e a tato foi tau pele fiong pa ia lentua ia o lo ia lava nuu nga pe ia se fate ta inga mo la titi lava ne fiafi tato da kalame pe na lu wale Iran vat pe Iran le lo vesi ngei ma faile la va le ma Israelu ile tu sina Jeremia pe Jeremia fa iva le mta pu o lo ia pe fitanga le na e toya e a ia le tua fa sanga tau lo ia la le lu ka o Elam Elam va ile back in the days ia o le nuu le ngā e leo koe vai ai kako o Iran ngā taiminga se ia o mai ngā sui mai si ngoa ia Medo Persia ia masausaua ia ma o mai ai loa Iran e le lewa ngā sui le ngoa Iran le kako loa o ila na tau te loa I Samoa e ile fionga pa ia le atua a fai o e kau fa alu fe sasi lo manatu malo ngonona pe moi ia ma fa pe fo I se tatu langona nisi taimi se ki le fai kau ai e kau ma fau ai pi le moi ia le lau tala no atu ia te oi Samoa lo tolofa ia ki oe ma tu tia lofa le fo I aunanga o se aunanga le fatu au ia po le lava le kale sia lo e au mau e au auna iai ia ave lau se lau pasene lo tali tonu ino le fionga pa ia le atua e moni ma faa maoni le aisi se e moni lano le upu le atua ia e moni fo ia aisi o skola ia o te fo i tusu singa I tono tusu pa ia o lo iai tusu singa na isi tangata ia na ina fo I tangata po na ina au auna ia au auna na faa Sofia e le mana o le atua le fai mai eti mo te ona e lua tolu suruono fa mai ia e tātou te iloa o le afionga lea le atua e ao ngā e ao ai e whaatonu, e whaapoto ai tātou umana. Nā fwoi mai Timoteo e o tuspa ia umalava e mai lea nganga o le atua i. Le fwoi la tātou te loa le whiawhi Samoa. Le ai ase mea o wakukupu ngila langi, ua umana tutupu. Ma o lai o lo kukupu, mai o le atutupu. E le o whai mai ei le fionga pa ia lea le atua. Me fwoi la le ia o le mātou fo ia, nā te tātālongo, ko anga fai taula kuspa ia. O news, ia ngā o ngai au kalunga o mea kukupu, mangi mea o lo tutupu, mai o le atutupu, o ngā o mea lai o na isi o tātou uso fo i o lo whapena, na whainga luenga I meo TV, reporters, e sosoani ai ai o lo
o I uma le whaavai o mea uma, o le whaavaa o mea uma, o le tapuninga ma le amatanga o mea uma, o lo I le fionga pa ia le tua. Bia pela langu whaaka, e le Jeremia le ngā, e whaiva, o lo tara noa mai ai la ia Iran, ia po saingoa le taimina o Elam, I yaso I o le whengi tua ia I tua kulawa. So, me whalale, ia a kakulu. O le kakulu e whaika o le tatus pa ia. E vanisi te miu kaku whaalongolong, wa kaku fia e whaalongolong, voi le au mai na isi fo iuso, au na mawhaia onga mana I fo mai. I onga ngaka ia le I ngā kaku ai mea ia o mai se tasi, no au penga ina fo ele tua, ia o onga whaatuspa ia, ia ai whai an kaku homework o le whai tau le tuspa ia. Whai tau ma wha ia, I whaftai fo ele tua, ono mo mea wha technology nei o le po. Ua mawhai o na hau fisoso ni tele ia te tātou ia I mea sa tutupu ele I o iai lo tātou loa ma lo tātou mana tunatu ia ia o whaina mai le lewa I taimi ma ia tātou loa Samoa e iai mea wana o lea tua na te loa tino mea uma e iai mea na o lea tua e o iai lana saunuanga e leo o iesika kukala e iai mea e ngā lue ai lea tua lea ngā o io lea tua whai wawenga ai le me whai o ngā o iai si tātou ngā lue. Me whala lea, e lalo o maka kou le ngā lue I te ina manya le mana o lea nganga pa ia lea li. Le whai au e kore nito e tusi nā le kau ke loa I meo me arofa lea nganga pa ia whamaya. You know, e tasi a lea nganga ia ai tele lava ona tiute, tele mea mamana. Ai tasi lava lea tua, lono inga. Kako lava ua nānsi whanau wa le tua e tātou te sairi ili ma whaitau la fionga pa ia le tua I le aso ma le aso I le teimi ma le teimi. E mao ngā wale tauto nanga e au nanga I le tua I whalau te le ino le tale le o le mano. I ore ngai I apte lai kiki ngā ngewa I kaimi o te taritonu Samoa ia e le tutupu fua mea whapenei. You know, mai e le amatanga o le pongai o mea uma ona ua leu sita ia le tangata ia le tūla fono le atua. Aua ne I lua papa I ai, aua ne I lua ai. Ia pe ai fo, tafa ia atamu, ia ai muliane ia ua inva ma eva, o le alau sau ia le tātou la rolangi whapea. Ai whaftai le atua e peo ne iai le neipolo kalami. O peo whetanga whalmesia I le whenga inga tua. Ia ai whaftai wai, fufio umangi me ome. Arwa yasona le tatu tala no ai. I le sito le whawhine, po le whantu, o le whawhine, o ta ua whapea la whiong pa ia le tua, ina ua ang sala ma se tangata, na iai ia le maroanga whamesia le tua lea, na tatu tala no ai le nawa yaso. Ia. If I open as full lima for my I will build MTV between you and the woman, and between your seeds and her seeds. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. O te tuina le feitanga ia te olua, ma le fine. O lana whanau, mo le whanau, o lana whanau, e nā te tui momoina lo ulu, ia o sa kangi, al mul vai au Yesu kangi. Me foi la lea, o le perfetanga lea mua, I le wha ata mai e lea tua, o le tātou misia, ia po le tātou keriso Yesu, ia lea ua, ia o uma le tātou loa na wha whailo ia, wha mai le tusi le nā kalatia le tātou whaitau mai e wha mai no wo, o le wha atoanga o taimi ma tausanga, I ona wha nau mai ai lea, o le atalii po Yesu, I le whawhine tā nofo le tūla whono, whaafelo ia ila ia lea ma mai a Yesu le lalolangi nei mo tā ua, ia, I le whainga whau, ia o lea la tātou te tilo ma tātou wawa ai, whaaftai lea tua, awana se se lo le tangata, o ina, iai, makalame lea tua, lona lava fina ngalo, e saunia se awana sili atu ona le rei, ia mo I tātou. Lea la ele pe whetanga mua le sa tātou ta noa ni never yasu. Whai mai ai awala mai le whawhine, ia pe awala mai fo ia. Mai o whanau ana whanau,
ia na te tui mamuina te whātupuina le whitangai ia te orua ma le whawhine o lau whanau fo i malana whanau na te tui mamuina la ulu a oe e te tui mamuina lona muli vai ia le nei la fiafi fo i male nei taimi o tātou tala noa ai le perfetanga wha lona lua o le perfetanga lea e awala mai i le atali o noa alo maua le nāle tātou tusi whaitau i le kinese e iwa ia alo le whai upo e lua sifuru ma le 5 ma le lua sifuru ma le 1 i tāna whaitau atu le whaiane leo ia e mālaia kanana e matua whai foi o ia ma polonga i ona uso o whaiane foi o ia ua whetalai ova i le atua ia semu e whai foi kanana mona polonga. O le tala lea ia pe o le tila fia sa moa le atunu pele. O le tala ia po o le tusi lea na tātu whaita o lo tā ua o le whanau noa to turulan whana. Ma le tila fia ia e le to e tau wha ilo le nei tala. E le taimi ua mai aile lolo ia ma whapena loa o na ufafo ia noa mala na whanau ia ma whaatoa loa i le whanua ma le lau ele na toa ai whapena o na nofo ai. Ia o le sa whai ai loa ia le awainga o le atua o sa atu ia noa ia ma le talaanga fo ni tangata o nofa mai o le tangata e whioa i ma le atua o se tangata mi o tonu e whioa i ma le atua ia le karakta i o ka manoa ia na kau ke loa langa lenga o ngā sa o na sa whailanto ngā vingi ia ma whapena o na ai ia le tama ia noa wa o kaku fesidi o le ane mea ua wha malaia ai Kersei e noa ia lona talii wa o le tama lenga Kersei noa o le tama le o le antari o lona talii o le tama le o hamo o hamo la o lona talii la lea o kanana lea ua wha malaia lea tua wha mai uwhai atu foi o ia uwha wetaia i ova lea tua o semu uwhai fo i kanana mona polonga whalau tele ia feta lea tua whalau tele ina ia feta lea tua e mau fo i whale ia o semu e whai fo i kanana mona polonga vai ua ngā le polonga le mele ua tu ina atu e le neita ma ilona tali o kanana ia e ele tu singa ma le tala fo skola ia se mea na tupu fa ale va ainga na mafu ai ona curse tamao noa ia le kutsa ma o le foi la ta tu fa ia wa le fa pe o cursinga lea e le fa pe nga au le tupulanga e lua ma le tolu ma le fa ai le paua le tupulanga mua vai vele samo fa tupu le tua le feita ngai o le fa na o le fine ma le fa nga o la le foi la ko oi le foi ko fai foi al mele tas o le se ale le foi la ua mai ai le fa tonunga ma le fa se ia por fa mala ia al to ina e polonga e polonga e moni ia la le fio pa ia le to samo fa mai o le fa ia la sala o le polonga le la sala ia e ma ta fa tai no Yesu awa Yesu na fio mai ia ma au mai le sautonga mo tatou ia ma fa mangaloina le ang sala sa tatou faia mai ana mua e o mai o tatou taimi me foi la le ia tatou va aia ma to asamo pi ona ia tatou pukalame ua lua ona tatou va aia i se pevetanga fa mesia o loo au mai ai ni tu le lei o le atua po au mai ai ni awala le lei o Yesu Keriso e awala i nei fa perfetanga le anga i taimi a tātou mawhau mele le wha mara ia ua pei o se avenga ma mawhatu le inisi ia le ikiola i fu le vao tātou mana i tātou matua le vai ma tātou ma o tātou nuu ia le vafo i tātou
e kalesia ma o na le tua o me foi la le a o ina faise se fa ma la ia se po se tu alalo foi le ia mau alalo ai oi e ia le popolenga o tatou loto e ku wa nga le tatou te fa fong fo ia sa moa mo fa longo iai ia i me o mala au matua le mala au ua le mala tau ainga ia o e o fo me o mala fanua ia ina ua le tau sia fo i tapu ma tu la fono fanua o me mga fa pena e tatou te loa ele fa pea o le atua ua mana o fa sala i tatou o le atua mana o na te o mai tatou ni tatou loa o lo iai a te ia le lofa tu noa e pei ona iai nei polo kalame o la langa ina fa pea peo fitanga fa misia le ango le aunanga tamalo no fa maina usita o le mena o lo o fa pena na mai ai lo langa le le tamalo fa mai o tangata e lofa ma fiwa i male tua taimina ave iai le fumetto le va na te fausia ele iai ma se me walu fa mai ona fa o vaila ia le no le fuorva just in case ke u ngokolva just in case ke u makangierva ai o le fua lava nga o mai le tua le fua le na muli ai e to ino no le au ona ta uia o se tatou tamai fa tua e tamai anoa me foi na le tatou te whaftai le tua wa o nei awala uma tatou te whaia o nei mea uma tatou te ngāru rue ma tatou wawai o lava le ngalo ia te i tatou o lo o fia o afi mai ai ia le tua le tupu malona malo i wa tatou talanoa i whamesia o le ua whaawina e pei o le upu o winga o le upu o le ua whaawina bo na o ia lava leo Yesu pe foi la lenga ka ko pa ia la makanga ali a matalia le tatou mafutanga le fiafi ile fa tali pea yu taia i lo latou misia ia sa moa le atu no pele pea na o faiatu inisi o taimi mo faisi levo ka ko tata longo pea ma tu ina atu le nei foi ala ata fa fa hala manatu mo tatou fa tupu manatu ina ia tatou loa ele i faia fua ele atua me uma lava ndisi wo fa se ale no ole atua yes o kako uma e o ale no ole atua e hanga sala fo ina i lata ngata e ono o kako kalango fo i maisi u fa se a ele o se nu fidifidia le atua wow e ele fiongo pa ia le atua na piki ia le atua Israelu fo mai le fiongo pa ia le atua o le alo lu toto lo tala noa le ia Israelu o i foi la le kau ke lo ai ia fai ki foi kako bianga ele fa pe la vero kako lo ke le fiongo pa ia le atua ini su enga mai mi foi e mau ai fai longa e kako ki fa se ai tu pa ia le atua pa kako fa longa na ngor ke le au mea ia nga fili ele atua nga fili ele atua no Israel o wa ka fakula kala ang fa pena ile Israel a fili Samoa kuspa ia ko angin o Samoa pe fili foi Konga e pe fili Amerika pe fili o Iran po Iraq po fe nafa ai la nga fili ele tua Israel e fai loa ile la langi lo na matia mo na siri ese o mena ia faia o vavenga tupu ale ngata ilea ia e awala mai ai le tua lo tato wali faola o Yesu ke visolea fola lea ia tako mawal me ka o le awangi i tato fa mawalunga ono le poto o ia te tato pol fa mawalunga ono sili atu tato loa i loisi uso au na manisi foi o missionare po failaunga po perfecta ia au lava ni ata tol manatu fa maulunga le ke lo sa mo
e whaamaualunga lo le tangata o i ngā na te lei loa ai le matau tia o le atua. Ia alawa ai le toa sa le atua. E lo e le mele na whaia Nebuchadnezzar. E ofo unga ai le nafo vaitai. E le mea o le fola whaamaualunga. Ia vai a kungaru. Ia o la heka ka mai manga pofi. Se me voi le o la ngalu whanga au na whanga povi a kua au na whanga povi o la e. Ka mai mga pini Nebuchadnezzar. E voi le ia e tali tonu o e le fionga pa ia le atua. Ale ai ai au kusi kele study e le fionga pa ia le atua. Se ke kalangoa te whaitau ala o fionga pa ia, e tus pa ia, e a vatua e le atua se whaalinga i lo loto, e whaamatala ai le whai upu mane whai upu. Hallelujah. Ia na ngā whoia i ngiau wō la ua tama mai le fionga pa ia le atua, ni fo mai o whaia onga ma ngā lulua i nisio ngā luenga i tue fio le laula ngekelo. Ia, ave i sau kusi e maisi ngi ngai anga kusi kako ke se ifso soangi i kako au nanga. Ai, ale maua. Whai tau al kako kusi pa ia. Pia ngō whai ak. Mo kangofu ngi ima koe kilo le tusi lea Jeremia. Whai. Ia le waka kau wha peso. O le voe o so mai ai i. Ila. O le ngō I run back in the place. Ia maisi ai ngō. Awala ngō le o ke lo ngu ngei o kako le koe wa ia le ang kako foi kaul kispa ia mala ko ngo ia wa sui ngo ni kai o ke le koe wa ia pi fo le ngu Filistia ia wa le wa lo wa le koe fa lo ngu Filistia ia le wa ni Palestina ia o is foi me sa mo la tunu pele o tu langa o mea sa ia la no po I stemi fukau ke o peunga ingoa ka kwa pe ai va ma. Yes, e kele o mea. Ia olo kala ngoa i se spot la kikia. Se la wele ele titia life so ka ia tu sama na fionga pa ia le tu. Hallelujah. O fena le faftai sa mo. O wa o te tonu ma o iloa. E le ifaya fua ele atua le ne fo I maftanga le fiafi. E mese ni tato puklame. Pe fa so fo ini so o no mo ai atu. I le malama ia manisi fu lai au no lo fa so mai staimu o le lava le tanto anava tau ia tanto tala I tala le le Yesu mo na malo le ango le fe mai ke ne se le sorry le mata io na lu tu fa pe sulfa ia tala ina fo I le tala le le malo ia tu la uma e fai ma mo mau ia ke viso Yesu o no o mai ai le mata o le mele o slow o le kaku kala ia isi mea ai ku Yesu mo na malo pe o main thing ia ro fa penga o nga so soangi ma va ko se fo kuanga fo e kaku kala me fasike lua o oyo le ampasa o le malo le tu o oyo le ampasa o Keriso Yesu fele menga ke lunga o la baka I fa fier kaku maftanga kaku pukalami o fele menga ke yai o oyo le ampasa o le malo le li o le paso Yesu como la farfenga luenga e wala ngo isa mo kulo wa sa so e pio farfenga luenga ya lo isa o le anga o discussion pala o vale fa kasi ko ya ma au le fa le ngala ye le ke lo o le pas e o ya on o ye ko o ye fa lo o le paso malo o le tu ko e o me o kalo yo ingu ya le o le fa ingu ko ya makama la pasa makenyo la pasa al me o nga ki fa lo ai e de ngalo ya o fu kai mi o le tonu o nga fa tispa ia o lo ya I maka upunga fa leadership ai ave o lo ya la ma ya li mai le ngo fo le si tam fa na vo Samoa si so ya lauli Michael Jones o le bien o ka iloa ma o inga fo I temi fo la o ngai leadership ko la o spaia fa ilo mai fo si alo si a tuno tan fa la samo me kai mi ngalo ko ka ka li ko si nga amaka fa ilo ka ala oplex la ko marki kala usu pese pese lo e vai le
e sui a koa fo e singa fo ia kari I le kele o mea I kongu ma loto tangata. I ngata fo loto le au ka alo. Ia kongu fo I o le komiti wha foi ala All Blacks la ko I pe wala tau lua e se a le tangata. You know? E All Blacks uma e se a le outstanding le All Blacks o le ampasa o le malo le le. O le tai o le malo le tu. Me foi la le e pe o le ele tato kalame le Christ Kingdom Ambassadors o fea le me ke iai. Tono lo ainga, tono lo au tau ainga. Tono no, kasinga mea, mafutanga no, you know. Mafutanga ngu kasinga mea ka unga kuko ko o hele mpaso le mano le li. Fa tupu file mu, ia e lo kuafia ka ko kongo. O velo mea no o lo iai ia kapa au ma tu la fale. Ia pe a saungo roa la ia le perua le. Ia wa pe ua malolo uma ia ngu. Ia a malolo koila makama o la mpasol malo, ma teino la mpasol malo le filo ai. Oi sole. Ia o longo ingala le o ka o ngi mpasa. Ai o le mea o ifo I ka ko ke watu ai le. Vea ma failo ai tatou o ka ko mpasol malo le li. Ai so se bea. Ia ole me fo ia sa mo na tunu pele nga o se fo kuanga ia e pula nga kai luna not e pe no fa lo atu ia tanto I lo le kele o me o lo fi mai ai le tupu malona malo ke le kanga ka kala mo so fo il malo o ma tupu ia e le hola fa il malo le tu ai hola fa il malo lo lan o upu matala ka kala ai fai o le fa maurunga fa sau sili fe mai ai sili kwa ia ai mai al meio kanga kola paso le malo Yesu pa yo el apostolo Paulo kasi le pasa le kilo kuskusinga pi pi a fele ngore upu fu le che pi mai valea ka malo ya kuskusinga pe ale mention ai ke riso Yesu ke riso e sur ke viso esa na fo le la o lungo me umala awa ka kule kala ia le tala le Yesu mo le malo e le rola polane le message ka kule kala e por kala inga ka ko fu loku ia ma ka ku la al me tala ile tala le yo le malo le you know tala le fo ile al malo le ele fa pe ole malo le tua ngi me ai po ngi me ngai malam lama tu spai afa mai oli ai le nga fia you know fia ile oli le me foi le ka ko loa sa mola tu pele ia le wa mai ka ko o to ao mo ka ko lima fa la tele ino le malo le tu me foi le ka ko loa oi ma o passa le malo le fel me ke ia te a ingusia o ngolo kala ngo so ia Yesu sala le ingusia ia le ingusia le fait kala isi me lo ia loa o le pasol malo le tasi la le awala la fio mai fa lo mai ai Yesu ele tu le mesia fa mesia le fenga tu ai e awala mai tali ono alko kolua kamale o semu hamo ia mai afet o le kamala le o hamo la le pinga wo mo wali kurs o ngai fa pere tala ile tusile ile kine sele iva bo o na ko inga ile wanga ia ona ilo tule siana fa na ule to lua o tamale o semu ma ia ma yafet ia ona afe maila nga mua ilo kamale o hamo ilo atu wa fare ia el me letra no mantis pa ia ilo atu la kamale o hamo ia siona tama ia olo ua fa pena ona le o yaiso na la ai ia ni foi le se le songa la ki foi moka ko ia waila le anga mer kamale o nga le wenga e pingia o le sei aleluia ia ai o le mele na tu ia tu singa tu spa ia ma tu singa fo escola ia skemi ka ki ia
wai lo mention mai tu silea po lea le me o ko ka mai ai ia ko inga ma fa mala ia no grandson o kama o kana kanana o fa mala ia kanana ia po le tali o kama le o ham o kama la le o semu ma yafet lo fa kele ia ia le ia ko inga fa manuia e tu ia pe fa aku va ai fo ia ele ko singa ele antua ele fine fa la ol fingi mal fa nga wale alla langi po le ngaka fa me ia o te fa tu puina le feita nga ia te o le fa lau al fine ma le fa lau ngata fe ia po fa lau la me fo le samo e fu o mai tato tu sile wa yaso fa mai ia fa manuia tu fa fitaia Iova le atu o semu ai fai ia fo i oi kanana man polonga mai polonga kama lea ilo na uso leo o semu ai fa pena fo fa lau tele ina ia feta le atua e mau fo i oia le fale i o semu ai fai fo ia kanana mona polonga ai foi lá na fio mai ai su le le no la me dá tu spa ia na ve o ia ma polonga me le se me fao tu so ia ma le tu fa mai wa a ve o ia fa mi polonga ina ia o le au o nanga le ali le ngalo fi mai i pe fetanga fa mesia ile fea na ina tuai e awala mai a Yesu e ina o nga Yesu mana fetala inga leo tu langa mai e luka luka le na e ono fe upa tolu ono se upa feka o sa luka e ono tolu ono Luke chapter 6 verse 36 Famai o lenei ia muti vale lo o tō alofa. Pe o nā alofa muti vale o lo o tō tama. O lenei ia muti vale lo o tō alofa. Pe o nā alofa muti vale o lo o tō tama. E ke mi fo ilea pe o le launga lea Yesu. Na launga tua i o na o so. Fa manatu ma fa eloa lo na o so. Le ala e te tau o na sa vali ai le tangata o le malo le atua. A tangata o le atua. Ma o ifo i leo fa tau nuina ai le upu fa pewhitanga. Le anga o le atua e alofa na mai. E mo fa fa so antu ai ia sulo na o so ia la tau loa o le meta o le alofa muti vale. Pe o na alofa muti vale o lo tau tama. O ai o tatu tama. Leo kako kilo ngima kako wawa ai samo. Isi atu e sili o nang le lei ma alofa muti vale mo tato. O le a le whamalaia, o le a foi le mea ua. Bo o iai se tō tā mai foi o le tamba. Pe o le tala lea na tātou tilo iai. Ua a vea o se curse il nei tali. O le tali o le tali. A vea mai Yesu. Ia wha pēnā o na muti vale lo o te alofa. Pe o le alofa o tama. E le tu la fo ina i tātou e le atua samo. Ma o te takitonu fo i. Le alofa lava leo le atua mai lava le whenga inga tuai. Se i o mai o tātou fo i neva i taimi. O le alofa lava lea e whaavavau ma le alofa muti vale. Te tonu fo i le nganga ma le mawhau samo. Te lo taimi ia asasi ai tātou. Mana i o ngā luenga ngā luenga
tautua po le galuega faale fanau i le latou vata po ia ma matua. Ae famai na ua vaaia manatu tama lenei o hamo ta'u atu i le auso lea le mea ua tupu. Ese le magaia o le. E o ia i loa ai le me ka ore. O whanau o lo i ai le ava. O lo i ai le alofa. Si o la tama. Mai no ta'u mai o no atu lea o le nei auso. Ia ma se ia o whapela o na e o solo muri anga i le mea o lo i ai lo la tama. Ia makava lo la tama. I le maufiufi i le lavalava lo la tama. Le ase si anta o lo vali mai i Samoa. A le asa alua ma le matanga lo tato li faola i lunga le satau. A sa ufi mea uma o nono na lofa ia te tato. Sa ufi mea uma o nono na manao ina ia ola i tato ma ia manuia i tato. Le ngata o Samoa, tonga ma se atunu u le laulang. A atulu inga uma le laulang. Me foi le whaftai ai le tua nei tala. Tala upasia le tātou roa ma le tātou wawai. Aro iai me le lei o lo whapena na whaatata mai le atua mo i tātou. Ina ia tātou i loa ma tātou wawai. Whaftai ai le atua o lo iai lava lo na lo whatu noa mo i mātou. E ala lea ia ke viso Yesu. Me foi la le fiafi Samoa. Ia e tele a mea matango fie. O lo tala no mai le fionga pa ia le atua mo tatu. E vai fila e. I lo ai me ka o le lofa. Fa mai ufi le lofa. You know, o le lofa e ufi e nga sala e tele. A tonu ula ngona fu i nei fa lau nei. Ia le masi asi ona o le tala ua longo atu e tio lato uso le nei. Fa e fula sa mo la tunu pele. Whaftai nei whanau. Whaftai semu ma ia feta. Ilo la manatu ile whaea ma ro la manatua. Ia ile lato vāno no fuai ma so lato tama. Sa lato whaia ile singa luenga le lei. Ia le ata fu i leo Yesu ke viso mo i tato. Le ata o le angasala, o le lava i tātou, o le aka leo le angasala. Lea o le tātou wami o tonu, whe mai e peo le pispisi o i o le ma. Mai una o se mea tātie fui malai. Ai o lo iai le lofa tu noa e peo na sau noa ke viso Yesu. I lana tustu singa lea i le luka leo, whe mai e. Wao atu hairo nao so. Ia ato atoa lo to lofa muti vale. A walo tama e alofa lava ia. Ni tio fo ia o mai Yesu i lana fitalainga le la, ma te o lima whaavalu, fa mai ia ato atoa ona le lei, o la outou amio. E peo lo tātou tama i la, e ato atoa ona le lei o ia. Sa moa tele i o mea tupu le nei vai taimi, tupu le nei larolangi, tupu. Mea uma lava, ma o le o toi iai fo inisi, le o toi nofo le fo i mea uma le vai tau. Ai whaftai, iai Yesu Keriso, o ia lea tātou te ave iai whaftai man whamua. Lo tātou o tua o Yesu Keriso. O lo tātou tamā o Yesu Keriso. O lo tātou wō o Yesu Keriso. Esa, a walanga o ia lea lena mai e lea tua, ma a wala mai ai, lona alofa tu noa, ma lona alofa muti vale. Ia Keriso Yesu. O mea o fo isa ia whahe e lungo Yesu. Ina ia ufi ai le matanga i tāua. Ma ia tā ola ai isi olanga sili ona whaataua i lumo le atua malona whianga. Me whela lea saboa. Ia auani o tātou ola wha sama noa. Ia tātou ola ma ia tātou loa mo tō se fua. O kā kou o whānaua le atua. O tātou o whaamnianga le atua. E ala ia Keriso Yesu o tātou ri ima. Tātou whaola. Me foi lea aua lava ne i e whatamala, ma e wa ai mau lalo i ate oe, i le mea ua mai e lea tua te tau ona
iai oe ma iai tātou ma mako fo. Ia tātou tilo ma tātou wawai le lofa o le atua. O lo iai se mea sau ni le atua whaonga e lo soifua. O lo mātou wana. A tele, mai se li tala ino le tala le leo le malo le atua. Ia whapena, ona e loa mai, ta talo le atua. E whai loa mai le purpose. O le mafuanga na lai ona iai tono nei lo langi. Lo tātou no lofo ai mo tō tātou au mawai. Ina ia whatau nu ina mea umalawa ila na wala. Ia wale sa mo le atu pele. Ia e vava ai atu i le atua. Nei fo ila mea tutupu. Awane ia vea ma mea tātou te. Fefe ai ma tā uita fefe o mai le unga lau laki. O le a pomu ngai Amerika, le a pomu ifo Israel, pomu aku Iran. Ka fefe ai inva o mai sainga. Fefe ai oso Malcolm Kikile le o mai o South Korea. Awe ke popoli o le tangata o le atua. An pasa o le malo o le atua. Le fai al kiu ke o le fai lo o le malo o le atua. Ma kaku saunga. Tato saunga. Ue fai to toa le fio mai o le ali. O iai sou langona ma sou manatu. E fio mai lo Yesu le koe fai ka ko ngi me ka ki fai. O e tau manatu ye. O le ale vingo le tala. Le anga foi o le tato te tala ia Yesu malona malo e fio mai si taimi le tu ma. Fatu ma wina lona malo physical appearance. Ile lau langi le nei. Ma nofo tu puai ma tatou. Kako te le to e tala ia la Yesu langa lewa ia te tatou. Ma uai no nofo fatasi tatou ma tupu. Everyone knows. E te kemiringi. Bo kaunga whako kope me whasao sawa le tatou tala. Hallelujah. Ese sawa sawa meo kala ingo mea leanga ma mea pepelo ngiva i kaimi. Si lo yo kala inga se me lei ai misel tala lei le malo. Le alu yo kala inga si kama i mea te kangaka. Yeah, honestly, o ke lefa pe o fai aku ai meo kongu ngi saila o koua lei. Kako uma, we make mistakes most of the time. But o kala lefa aku, o le angi mea le lei ke faia. Se o le si lo yo le alu. Ai, si kama i ngisi ya se mea o sasi. Ia pe tau io se mea o leanga ua. Sasi fo i le whakaukanga. Ia ke whai aku ula Samoa. E o i fo i aku ula i mau. E ngaka mai a sainga ma ko lea mai se ku. Vavi o le kala ingo le meleanga. Ia e le tala leo Yesu maro le malo. Hallelujah. Nisi u whaaru te le kai mi isi mea. E leo se tala lea o le tala leanga. Fo lea i Samoa. E mātou te alofa i ate oi. O le mea lea linga sau nia lea tua ia nei fo i au nanga i lungo le TV, lungo le ea. Ina ia maia se lapta inga, ma se fautuanga, ma se tima inga. Ia ma se whaaloto tele i tātou. Ina ia tātou tala i tala leo le malo. Sa moa la tunu pele, o ki whai atu ala utala. Kele nisi mea kako ki ka pisai. Ia tātou ta pisa lava i le atua malona malo. Mo le tala lei. Aisa, o walanga fo i le paulo le tala lei kaunga kuma. This is a real gospel. The kingdom of God and the King, Jesus Christ, our Savior. Kau kele i kako kalango. Aisa, langa anga le ai Yesu mo le maul tuspa. Iwa mai ana le ai Yesu le ingi mea laulangi. Ia na fausia mea uma le i laulangi nga fausia ia Yesu pe mo le mau mai Ioane. Ana le ai la Yesu. Ia ele ai se me olo ia i lau. Ma olo na ola fo i malona mala malama. Le ola i kako uma mala malama. Hei tato. Me foi le olo iai. Le tau fo i po le. Se me vision fo i ale nei fo i tato ministry. Ia vea i kako uma e. Ia faa popula atu le mala malama. Ia vea i tato ni tangata e faa ilo atu. Le lofa. Ia vei tātou mani tangata e whailo atu la le ola. E sea, langa lenga whasuru mai Yesu malama lama mo tātou.
le fo ina so swani mai le Yesu ma fo ina mai na ola ina ia ola fo itato e fo le ia tato lo Samoa ia kako lo ona le lofo Yesu na lofo mai ia te tawa ia la ska mo fa i a ko o gafo ni pu kala to ti ma ia ta ua ia ma to e mati ai lo tato o langa o ona ile si ua ai foi nis ke mi ka ko pisi ai i mo meu events ele va pe ele le ai ka ko nga ki el tala yo tala le ma ka ko pisi ke le fa isi mi po kala me ku i po ko me yo foi po kala me loko i ele va pe le nga ai nga develop ai fa ma si mi si ai ka ko tala i tala le ai ke foi le fa ko nga foi e kare si fo Yesu ma ko ngalu ai ma a falong longo lo ka ko le upo le atu la sa ele anga sa ia malaunga la ko lo ele fale kara i lo tala lenga ia ele me foi le la ko la uma ai ka kia va mai o ka se ba ngai ele upo le atu le ngi po ngi yaso ia mai mo ia ko ia le malanga tala le ale me ke fa alu mga falongo ia nga e ka ngu ale fale faisi ka mafukanga pus kofe ia ko ka la i ko tala le fa sala la wa ku ale ko foka kom ke fo por ka sile me ka kio fo sa mo na tu at me your friend ko ka mi friend ko ki ora a família nga friend nga friend la ka mo si akini ele me fa malo si nga me fai kai e pa nga eu kai agora foi nga kai voi ai fa spo ai povi al me ai friend la yere at sole a fa pe la friend o siasa ai sole kala il kala le hello my friend long time no see yeah we want to share the gospel for you it's a message for you my brother my sisters auntie and uncle ça va ia le kelo friend anga le eta ole o ngai pising sila ki le kau me foi la le Samoa ia awane ngalo ia te tato le upo le atua le fa perfetanga fa mesia le fenga tuai ia le o uma le fa fulfio Yesu le fenga fo le tele la io ngai mele le alo afi mai ai le tupu malona ma loito pe ang fa ia tu Samoa la tu pe aftaile tu nei a penga tu fai langi wa mai il so soani mo tatu ka ke loi mera kupula la ai il physical appearance o le vi inga fo ile atu but spiritual le sa ka ko ia e makua i kango ia i upule ke va ila oi e muri o mai mei a wa umanga pe o sia ka ki fanga i lo ma fa le mele o fa tau e foi la le Samoa la tu no pele perfetanga farmacia e awala mai ia tali ono oi kamale o hamo semu mai afet ia vai ngi ile time story o kamaya ia pe ia ka kuloa e ia tali le e fu ia tali le ai ile tala le ore ainga o fi mai e mesia Yesu Kristo ia le fa tau luina fe nga fo pe fe mai tu si le aluka ia moti vale lo to lo fa e pe yo lo to tama e lo sa mo la tu no pele a ve fo ita o me kanga ka lo fa pe le na tau fu e tato sike image e fica ko ma lo fa e lo kilo me kanga ka loko e o so ngi loko nga ye mo i ko loko ia e inga ka lo fa me voi le ai ngia nganga ba kore tua ia ke oi ko minsi mar se lo fai o pepe me nga ba kore tua e fanga ka ko haleluya ia vea ia oe ma la va al filangalo le tua vea oe ia wala ile lo fo le tua se lauso se la tua fini o nei fa la o nei ungali o nei tangata o afia la o kalesia fa ku winga ka ko le lo fa ia vega como kangaka ia
whaelo atu le tala leo lo le malo. Leo ka ko vavaingi kauangi, e le whapera o whai atu nei ongo kauale o kupungi. Nanga whai Yesu long time, 2,000 years ago, e mata i o rusul wha. Mai e si i le kauale tasino o tasino. E si i le kauale kasi whalapo konga le tasi whapo. Mai e whaalaka e lesi lesi. Kele perfeta pelo o mai, perfeta ifo le ngo Yesu. Ia le vo ia kele nga mele kilo. E vo le perfeta nga kilo nge ki vi o fai nga ka mai kupe o la fa la kele le ia le se me o ki si masi fiu nga ka fa kali. I o la tuno ia ka ilo ye ye tuno tatu ye po ye ni perfeta fa pengal kan pe. Me voi la le ka tu tilo mata to va aisa mo la tu pele e ese le fa maoni le tua la nazione paia ese fa maoni o le ia se me le tu pul ni vai kai mi le che su a tu paia lo fa pena o le lo ke lo me te lo ngo le lava ya so a fa pe puleola le lo fa malanga le o le tua ia la ka fai foi e so songi foi se ka ko mai foi le family tree politicology foi le ia mai ngo no nga po e kilo ai mai o foi fa pe que le kuspaia it's all in the Bible if so swangi foi mo na foi au na ngeli e wa tasinga me yo ni sipi fa kuspaia ia fa ngofie pe vai po kala me ngi ma va tu se fa so swangi ia vi ele me vua ka fa fte ngi me o lungo langi TV YouTube ia ma Facebook o fa ngofie ai so swangi te lo tatu o na ngeli sa mo la tu pele awane ngalo la talo mo na o na le tua awane ngalo la talo mo na tatu ma tua awane ngalo la talo mo na tatu ai nga o le loa o nisi o la pele nga sala awane ngalo la talo tu na tu na tatu fa na tu na tu foi na tatu e kalesia mi se tasi ila po ia kako fa ngalo ia me foi le mapo loko kusikusi lima le ke mingi o kaunga tufa tasi tatou ne ia tatou tau sisi le atua malona mano tatou tala i tala le ia lofa le tasi ke le ola o nga Yesu lo na oso whamaia e loa o tau e lalo langi o so mongi a o kou ia o Yesu pe a whaitou te whealfan ia wa e saole le ia porque lo isi kan e o fei ka mai le mosalemi mga isi kan loku ese fo i hindu mai isi loku o loku ke si ano e koe fei ka nga i ama koe me foi le ele ka unga fei tino ke viso nga me e ka usol moi ka kou le lofa ta usol moi tato e tato tufa tasi tale leo le mano le tu fa mo le tu ni skemi ke lo ke mi wa societato ke lo me le va pele anga ye ni si me o tato o societele ai ye mama mau se ya ka ko ni si wa maka ilele ya fai ul makwa le ya me foi le ka ko lo le tu nga mai tala le ala fetto yo pu mo le tu le au mai o le tu fo ina te toi afesi ia whamanu ina le sua fore. E lo me le atua. E temporary. Nganga mai kako ke tu te ola ai mo le taimine nei. A o sikiua lo tātou ola i ate wiso Yesu. I lo tātou ola whātua tu Yesu. E le whapela o whaongi ai Samoa. E inisi o whaangalo le atua ono le tamau ainga. Whaangalo le atua ono me o maua. Whaangalo le atua ono le malosi. Whaangalo fo ile atua ma wo mai paanga ono o le tamau ainga ma le poto ma le mana. Wo iai. E te loe. Po le alava. Ia ka ko wolo perefua. Ia peka ko mkanga kaloto maulalo. E se alanga o tato wali Yesu. O ia lava o loto maulalo.
le ki fu ia o Yesu ai ma te yule na fa mai ia o tu mai ta amolo na fa mai mata tu fa ta ia te awa o ia o le loto maulalo o ia o le anga malu mo le loto maulalo e fo le sa mo ala tu no pele e ese le matango fio le fa na o le atua pe atu tu fa tasi mo no le fina pe fitanga fa mesia le fia inga tuai ia o fa tau no ina le fia inga fo lukan na e ono no fe puto su tu si fa tau ne fiafi ia o le tala i to ina ia noa masia na fa na awala mai ai ma fa atata mai ai ia le fato anga le pefitanga fa mesia ke biso se ia o mai o tatu te mini se sa mala tupe ia o se fa sore na mo tatu foi tatu tu e va ai pe la batu tano ia mele tu puile ni me o tu fu mele fio pa ia le tua e ao lawa ina tu pu nei me o mala foi le va ai tano foi mo lu Israel o le mele o lo ia Israel o samo o ke le foi o le anga tata ai o le mele o lo tu o lo la ko tina ina pe Yesu e o mai le aso le nei pa lo vole la tu vala au kai milenga mai ia le fam singora ma lo o herot o yo foi ra fa mai la se me ke fai ko kupule fa mi fa sa ko ko fa mai ia lungo ma to uluma ma ko fa ngol ko ko kan wa va io ele ai si me le do pa pe alba la o yu ka ia ai se bala au ele o fa funga ia le tu haleluia e ala le mele ku pu ma ka minye ia ke lo fa fo ila mo wole anga ngai ka ka Israel ai ole la ko tina inga le o mesia moni o le fa kali la ko mesia o se makua mistake le anga fa ia le mele e me fole fa tai wa inga isi utaia tu siano wala tu tal tunu o Yesu le na fa sa o na fio mai me fa la o fa lo ma le na fa sa o Yesu ale na le la to fio mai ole lo yai le ko va ko iska ko update le man malu le pisai o lo yai le fa ta tonga manisi fo o manato le si au vaenga Jewish e ta tonu ya Yesu ka kaua ko e faile malu na tolu le ia fio mai la tumsia e lo Yesu Kristo e fio mai la tumsia ia ka ilo po ile nga master pa ule me fa mai ku te Salonia mai ole antichrist ole ango foi nga fa mai o io le atua kapo yaku yake io le atua alleluia me vola le ia ka ko lo va vai ya ele tu fo me fa pele tu ai mo o ia la passo al malo le li che le bole ai tala itala le il malo ma ia e ola ta pena twinkle of the eye ya e fio ma Yesu alo fa pena on enga luepe le lope fio ma ni va yaso le lava yaso pe foi le o ka fa kali kele news e tātou whanati tala lei o mano le lei. Wai nei o au ainga o fi mana mia tala lei. Mon mau iai. Te talo iai. Whamarosi au iai. Ino ina ia vei tā ua ma. Tangata whalau te le mano le tua. Malona fina ngalo. Samoa. Mako ke alo fatele ia te oi. Ia le fo ilia le tāpenga i o nei mafutanga. Nei sharing. Nei whamarosi au. Ina ia awane fisili ngia tātou. Pe moni le tu pe a le ka ku vai me tu o ka ku fai tau tu na fiong pa ia le tu o levo nga ta o mai le tu o levo ona fata tia le tu la na plan ia le ka ku vai ke lo me i ka ku me foi la le fa tai o le tu una ta to ma tu oti pe ftai nga le tu Yesu la na o pua a lo fio mai na nga pa ia lo tonu ya te tato o ia la ta ina fatu ma wina tato i mea umalava o umalao ina i tātou Yesu ina na fiongpa. Ia, mātou te watu fo ili whabalo, ia i lātou whapena ala mafuta mai leitai me la fiafi,
ia o nei o tātou tu asana sina. E ngata i lea, ia o nei e au ona le atua o whawhatu ia so se tue fia e le ngata o New Zealand so se tue fia le whaaftai lau te talo mai mo tātou pakalame. Mese le au nanga le tātou Global Kingdom TV o mo whai o na watu ai ia le tala le leo le mālo so se taimi so se aso so se minute i le au o nanga whaaletu au. Fo ile whaaftai le nafu i vai aso o whau ile pēr le tātou whaafutanga whaamisia i le whia inga tuai. Ia tātou te talatala no ate dia. I mawatu e fo inisi update o meolo tupu o mero is o se taimi ia olo ia i fo se pukalame po se ni tala le leifo i o whapena so tai i tātou whaatonu ma o i le lauele ele i o Israelu ia e longo puia li ia o e Samoa la tunu pele i temi umalawa tātou te mafutai temi le lei whaftai te lava lo whaavnoina ia o lo finangalo foi ia ngato lo sa ia tātou te mafutai le fia mausa mo file le mun nei po to se miti le lei ia au a whaalinga foi a wale au langa i le aso a tai au finangalo tātou te talo lo mātou tamai foi le vi ngai ato whaftai la wafionga pa ia le mātou whalonglongo ma shea ai e atua o whafitanga whamesia e ala mai ia Ianoa ia o le tala o masani o le mātou whalongo ai a o loa fifi mai ai i le tua o e lava o le tupu o e fo i o le mano whaafitai a wa vea fo i le tala i whanau noa le atua la o auna ia noa ia e toi wa ai i mātou toi fo tai i mātou i le ngato le mātou unanga ia te oe ma le tala inga lo mano ia o me fo i tupu tonu a inga ia mātou loa le vā mātou loa le atua le whiavatai ia mātou lo foi o nei loa na ufi me uma i le alofa a wao e lava le atua o le alofa muti vale na e alofa mai e mātou e ala ia ke miso Yesu. Ni e foi le atua na e o ono malava, pasa o le atua lo talfa uto e so se mei tu fio le lalangi le atua rato. Ia lau tala le lei, ngata foi le au nanga le Global Kingdom TV ta mai whaftai e te whailoa mai lava e oi lau taimi i lau fina ngalo e au au na nei lo mātou. Ie, o le mātou te talo lea ta mai wha ia pa anga ma wo ma sa moa na tunu pele ni foi la ona ia mai preta mai ftua ia se mole au onanga le fa tu hau vi ia o te mai fa vau la vola Yesu ke riso le mato li faula amen to e mo le tato ponga na va ia so asa i pule lo fo o le tua o so le mai malo si ono Yesu amen ia la to ona nei ia so ala una te moa fa to fa so i foi amen